Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina wa maulana Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yastasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli maklumillah. Tidur dia kata Cik Uncle, kena duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub bidawaiha. Dah, turunlah. Tidur kat bawah. Amboi seronok dia kena dodoi, kena goyang-goyang. Ingat kita apa buayan?